Dalek. Etini nje atuaya wanganedu. Nedu mito yopte ibnabo o union point mio. Asida FM. Tambolo zo kerengele naro. Kiaki ye na apu itodoko yati atuangishu. Onkaunti nipo kinema. Amara na rango na roginya abu aya yo keki yolado kanyo nari amara na gara ne yo ngona ngona manyo alego ho kebulo ha yo mena ga heni ya barala me langa gele ya barare ko shogorongoro igi nigi jogi ngori shode kra wana inji la naro nigi da galol tungani oriki yo wele merika o merik di yo ko tungani galakini amana ye ya ne galak de ye ne horori ngale mo be ino rale gai halondo yake Olo go wo kitini ka do gulia ni tiene do ye ngulle do ye kai ga de ma be ino re tungana o di le uriya ma sa ino di le uriya ana be do sarjala kangaro chika na bo ofisi wamekabaiki serikali kitogolosho. Tumesema kila mtoto ambaye amezaliwa kwa taifa letu, hata kama wazazi hawana pesa, atapata fursa sawa kuanzia nursery, primary, secondary, tertiary mpaka chuo kikuu. Ekilimo tankariano tesebata o tempijan sabugoling Sidai FM. Tabaye Saa Naapishana yenda mana Olomon Nkorroki Olomon likinjengiro shinjere egegirat biashara tolduka lena roka ikenanga sirani tenkaraki mali enye nainyalolo irragle enkare loishekeno yoki ng'ole toosai enteipa. Emine enkishui enye iltung'anak ora are inakata peyie egila bagas tenkampuni esukari Transmara Sugar. Ishiakino naa kekurraki elelero enkaji ormaasai enkisuma amu enetipat oleng naa ninye eshomoyie iloshon dukuya. Eidimayu erikoro ntomonok naa keeta sii enkidimata enkarriyiano narekie olosho. Eitu eshipakino irpayiani kituak oing'ua ward ormelili orkilikwai onotito nakata peeparan enkang orbungei le Narok North Moitale Lolekenda otii enkesho olorika le gavana telaari. Tekulo omon orkulie kumok mairiamari nabo nabaliki pookin enaa enaikunari kaji Vivian Kanoi. Eibalie ilbiasharani tolduka le kaunti e Narok ajo kegira aikenaa nkasarani tenkaraki mali enye nainyala oloirrag lenkare loishekeno yoki ng'ole toosai enteipa tiatua olduka le Narok. Etoomono naa serkali e kaunti e Narok narikito orgavanai Samuel Ole Tunai peyie ing'oru nkoitoi naitalalayeki irmutaroni lenkare peyie meitoki enkare apik enkishui olorere batisho. Ore Stephen Lemayian naa olasirani lang lolomon. Ore suju enchan sapuk naishakeno yoki ng'ole tolduka le Narok neipang'utua irparakuo tilo duka eibalie orkiyioi lenye tialo nainyala ina shan kelimu naa ajo kitanyamala ninche enchan toolari kumok kake nelo sii neng'ole eyawua modiok tenebo sii soitok metabiki iwuejitin enye biashara ninyalie imasaa enye ompisai naata esiana nemetii biashara naponita dukuya ebaiki ena rishata. Kitoponitie naa ejo ore pooret ilo oirrag lenkare naa irmutaroni opirik tenebo sii ildarajani leitu esheti te polosi naang'e nato nijo kelakita oshi kodi kake nemedolita esiai nagira aitabiki tiatua ilo duka. Tunafanya kazi hapa kwa Sunbless distributors. Jana tulipatikana na janga la hii maji imetuadhiri sana town miaka mingi sana. Kama saizi hii duka yetu tumeadhirika na hasara ya karibu 500. Mikate yetu imeharibika, masiwa imeharibika na sio tu peke yetu hapa ni kwa hii duka. The surrounding area hapa yote town. Kila mtu ameadhirika na hii maji. Kama saizi ni maji tunatoa kwa maduka yetu, kila kitu hakuna biashara inaendelea. Mimi ni mwana biashara hapa Narok. Hapa tumekuwa na shida na maji inakuja inalete mchanga na wacha kwa maduka. Saa nyingine inalete mawe, so inabidi natupea kazi ngumu sana. So na tumekuwa naye kwa muda mrefu. Kaasisho shi tolduka lenkare Narok adol biasharai. Olee netasha ng'ole enchan natasha kajo saai are ashu uni nesha enchan sapuk oleng. Nelotu taadii enkare neya Narok. Eba taadii ake enkare enaa enapa 2015 ashu 2014 ninyal oleng olduka. Anu neya nkotelini ildukai kune wuejitin oshi nepaakieki ingarrin. Neeku inyala biasharani oleng. Milioni oropiyiani inyala enaare ng'ole. Olee naa kajo nanu irmutaroni meeta enkare loim nemeeta sii osagam naaji olalo oidim enkare ataa keim teneeku eewuo enkare. Kitomono na
serikali ya kaunti Narok tenebo sii serikali kitok peepuo aduaya ina ramatare itobirr lelo mutaroni tenebo sii darajani peepuo apuo ewalata nabikoo neretu sii lelo biasharani ootanyamala ng'ole tenkaraki nena baa. Ore ajo nai nanu tenaa kidimayu nitoki lewa aigil ormutaro aitobirr aitugut aireu abori nitobiri sagami metaa sapukin lele kulo le kumikumi amu ninche taadoi oshi oopiriki neeku ina piibok enkare. Kajo ore kulo oicollect revenue majo keeta taata oltung'ani oitieu atiaki entalakuni ala meeta taata enipikaki ingarrin. Na hiyo pesa tunatoanga ya kukata ni hiyo ni levies, water view tunawapelekea tuangalie maslahi yetu. Si watengeneze hii mtaro ni venye itaweza kupitisha maji mzuri. Biashara zetu siwe zinaendelea mzuri. Joel Heka na mimi ni mkazi wa Narok. Tungependa tu kuomba kwamba wafanyabiashara wakaweza kusaidiwa kwa vyovyote vile kwa katika serikali zetu, ikiwa ni serikali ya county government na pia ile serikali kuu. Asiregi side FM nabo ni point mi reboloso lugale Narok ekaji Stephen Lemayan. Asholang Steven Tilo kilikuwa yurakete na reshara na sabu Kenya malina grai maasirin iltung'anak lemurua naikarreta nang'unye orkeju lorng'aya net la nkolong'i ong'uan eduota reto nake etanang'unye nemelang'ai katukul etolimuto lelo biasharani ajo meekure etumoki ataparanata toonkaloli pookin etii lolpusumoro lolosho lelate le Tanzania tenebo lelo lonaikarrata lontoluo le kaunti e Narok etuuta na lelo biasharani serikali e kaunti e Narok ejo itaapar metii mbaa ilo sagam lorng'aya net ore John Olorkijape na olasirani lang lolomon. Enchan olapa ormaasai oliarar naponita dukuya teseuseu nalulung'a o batisho torkejek oolala na ina peegirai aitadamu lelo onyikita irkejek dapashi peeku kalamasi tialo oloirrag lenkare oponita dukuya. Ore naa teodo naikarra tolontoluo le Narok netigile sunda orkeju lorng'aine neitanyamal biashara orbiasharani oosishore osokoni lorposumoru lelatia le Tanzania. Lomon kulo tisipa Siminteyo le Karbola obo loolarikok loolturrurri lorbiasharani tina luboto olosho. Neut naa serikali e kaunti e Narok narikito Samuel Ole Tunai tenebo MCA loonaikarra Timothy Tata Ole Mako ejo etemenaitie ilo kilikuai terishata naado oleng. Eponu naa kulo omon le Siminteyo adeta ketaparan orgavanai Samuel Ole Tunai ilo keju neisiligie lelo maasai enkitobirata ilo sagam embaye neton eenyitai ometabaiki ena rishata. Tiatua wang'an enkitesheni olomon esidai FM ayaki kulo omon ip 1.04 temurua naikarra tolontoluo le Narok. Kaji nanu enkarna John Olorkijape. Ashe oleng John teilo kilikuai nejo irkulie omon nchere iminie iltung'anak oorare enkishui enye nakata peegila bagas tenkampuni esukari Transmara Sugar ilomon lelo oibalie DCC Mohamed Nur Hassan neitukuj ilaasak lesiai lina ampuni esukari peeng'orisho oleng. Kulikuwa na kisa kilitokea katika kiwanda cha Transmara Sugar katika area ambaye bagas inawekwa. Wafanyakazi watatu ambaye walikuwa wanafanya hapo kazi hiyo kitu ya bagas, watu wawili walipotelea ndani na mmoja akaweza kutoroka, na mpaka saa hii tunaendelea na juhudi za kujaribu kutafuta hao watu wawili ambaye walipotelea ndani hiyo bagas. Kitu tu ningeomba wafanyakazi ambaye wanafanya katika area kama hizo waweze kujichunga na hiyo pale bagas na mwaga, wanajua ni pale chafu kubwa. So ni hatari sana eneo kama hizo, lakini tunaendelea kutia bidii kuhakikisha kwamba watu wawili wanapatikana. Ore ketu ne jambane pang'utua sininche irparakuo leina murua ikilikuan serikali e kaunti Narok peejing'aki aisho ninche eretoto tenkaraki ina baye.
aji Moses narolole mutuate namuru eno saente ne kore nyamali legino tongole sare entara negino tang taboy na tase na lengta namurua eturunye duo sas enapaga se factory tenewei nerta del tungana kare ne mishobo etara del tungana kare ne kuni jawane gere ngoro tafadhali kio monu musaada tana kidi maisaidia yo Narok County amu kore ne waji saina kidol ta koloba ko eturito na kidi matuturata labaitino kuni amu metumnaka ta ne mebaya agata ene kasi toka isaidia yo kwa njia ingine begi toka tu mamweta nyamalena basi narolo nangya temurua no sain kio monto serikali ya county enkare Narok meetu tafadhali isaidia yo kamukino to janga sabu goleng tene najoki ntai je wonupi je auldie lo shina serikali amu etunokari iltung'ana kare teneweji mokore gira do yankare teneweji ekeyian neeku yo monu meetu tafadhali ashole le paran narolo lentaya aomonu tafadhali serikali osaidia yo kamu kinyo tenya mali sabu ngole tena leno saen tenkamuni Transmara kinturaitil tungana ware lo iminta osaisi tafadhali serikali osaidia yo lole momboshi ore tesipatane kino todua nyamali tenamatu enkop naji no saen enkampuni ya Transmara ya duo bagas natigile tenewueji nenang'a olorere etaitil tung'anak okuni kake imishobo ore are nenuka enamojoi neeku aomon serikali ya county tenebo na national meetu amitu yo kashole Sidai FM na Ejo hirgulia mwaninjere kisha kinona ake kuraki leleranka jeme enkisuma mwene tipa na nenyesho moyelo shon kulie dukuya urkilikwa ilo imakita henjo rako lela isomak lenka jormasa egira irurio lasirani langlo Olomon David Olenta yam. Neeku kajoki ake ntae pooki aomon ake lelero ormaasai pooki etii ewueji netii werikore pooki ormaasai ajoki entukuja irmaasai lang misuma nkera naa nesujaa ajo kanyioo eesita nkera toosukuulini amu ina toki enetipat. Eitukujaki elelero pooki neisulaki nolosho le maa toolubot pooki kaunti Narok peibung' enkisuma amu entoki etipat naa dupoto sii tolosho le maa toonkolong'i naaponu. Ore toonkarna kaji Benjamin obo lelero lenaaji ormaasai I'm from Narok North pursuing Bachelor of Education Masai Mara University. Entukuj elelero ormaasai ajoki amaitilia maas nani ena toki naji enkisuma amu ata tenelotu serikali nalotu keya nikijo apa aing'oru siaitin nimikiata mpala enkumoyi ang. Neeku ore taata challenge sapuk naatae ata ninye tenelotu serikali kekumok enkumoyi orkijanani naa laa ketii ake ele duka nejito mikitum mishorita iyiok siaitin mikirito iyiok serikali naa teneji maipotunye mpala nemeeta mpala tenkaraki ena siai nikiponu aing'ua nkisumaritin nemeponu aitilia maanani enkisuma. Nanu taa ormalimui Francis Manguyo Tamau aomon nai elelero ajoki emaisumata amu ajidolta sinta ajo sapuk dropout naa ore sapuk kegira nkera aiminaki katikati neeku aomon ntae ajo maifumulia maisumata nikintabaya enkisuma ang amu keya ninye saai ninepu nkera kebaiki ake katikati nelauni iltung'anak loigeri neeku aomon ntae ajoki emaisumata. Etopona sii lelo barnot ejo nchere keishaake neeku nkera ormaasai arriyiak neisulaki egelu nkoses enkisuma eshumata universities tenebo colleges ejo nchere ekeya nepuku irkasin te county nelauni nkera olosho le maa naata nena pala embaye namiraki meishoori lelo kasin kulie tung'anak lemelena county Narok. Naomon sii nkera ormaasai ajoki ore kipuo sukuulini nikigelu courses naata maana naaponu aaret iyiok wele osho baadaye. Ore courses naijo ne engineering, animal health, political science okulie courses ake kumok anaa nursing, such medical courses and law naa courses nana naa kiponu aaret taisere ele osho likiyieu dukuya. Asiraki kulo omon temisa esidai FM ip nabo ouni ompointi imiet ekaaji enkarnai David Olentaya. Ashe oleng David telo kilikwai ore ake teina rishata temurua Marti tolontolo le Transmara netomonoki elelero teina luboto olosho peepal eokoto orkeek oitemerisho amu kitapong'o nduat entaisere enye ore Abraham Tobiko noolasirani lang lolomon. Ipotuoki elelero torkerenket le Transmara olontoluo temurua Marti peepala enkinosata ormiraa tenebo oekote naisho tina luboto olosho amu ore naa eokote naisho naa kegil naa nduat orbarnot nisulaki naa tentaisere lomon aa kulo oibalie orpayian yioloti enaa olekoko lenkang' ole Kisonko legira airorie mesa olomon esidai FM nibalie naa nchere ajo ore naa enking'asia naa ore enaisho naa kegil indamunot oltung'anak otii nemeitoki naa tentaisere. Kadolita taata tenakop ang' e Marti enyaaka nashaakini etikilin olalayieni ang' Olomon iltung'anak olanyuaki iltung'anak kutiti ake taata naok enaisho kesaapuk ninche ajo kemetii enkop ake nemetii siadi alo sakuri peepuo aji enkop amaa ake tenaaku siadi oonkishu ogira agila nepuo aji neeku omon enkai ong'arai ena siai enaisho amu nemetii bas asani ena taon nitii ena taon naji Marti amaa tenaiting'o taon nitoki timari enaisho ormiraa nemegel eeu oltung'ani enaisho negira anya ormiraa kai peepuo tenkop nemetii siadi oonkishu ina enarata enkop ina enarata
Siraki Sida FM kulo Olomon torgerengela Transmara olondo luote ampola sauduka Lamarti mboje yankarna Abraham Tobiko. Ashe oleng Tobiko tilo kilikuene jorkulio mon inchere kidimayu erikoron tomonok naa keeta sininche enkarriyiano enarikio olosho orkilikuayo oimaka enkakesheni olorika le MCA te Narok Town Ward torkioma le UDA Faiza Mohamed neomon olorere le Narok peemesuj ake mbaa orkiomani amu kelelek egelu olarikoni lemesiligayu tombaa maendeleo. Faiza Mohamed, mimi ni mzaliwa mkaaji wa Narok Town Ward, Narok County, na mimi ni mgombeaji kiti cha Narok Town Ward, kiti cha MCA. Mara nyingi watu huona ya kuwa uongozi wa mwanamke hawezi uongozi, lakini ningependa kuambia waamini ya kuwa mwanamke anaweza, kwa maana there is no nation which is greater without its women. Mama ni mzazi, mama ni mwalimu wa kwanza, ndio huyo mwanaume kuwa pale ni kwa sababu ya mama. Kwa hivyo ningependa kuambia watu wa Narok, msio mnaangalia tu chama peke yake, pia mnaangalia kiongozi ambaye atajali na anajua Narok na atalete maendeleo. Sidai FM na Jorkulio mon inchere itweshipakino orpayiani kituak oing'ua ward ormelilet orkilikuai onotito nakata peeparan enkang' orbungei le Narok North Moitale Lolekenda otii enkesho olorika le gavana telaari etejo naa lelo tasati eton naa kerreshu metejo tenkutuk enye tenaa kesipa ajo itagoro apa ninche ina lototo lelo tasati le ward ormelilet emoikwape Narok. Ore ole Oseina omanya Olenkasurai neibalie lelo omon egira airorie Solomon Sidai FM. Kajo liosena engwe mruala Nkasurai melili ward na orore yabale mheshimiwa Kenda amera engoloni kitotona bayeno baya tomon tenkaraki ramatare emruang nikitoni nikijoma bengange mheshimiwa Kenda nikitaba ajo ore ramatare na keyiuni ramatare ana mrua nikitoni lelo bayeni nikijo mengorutu mheshimiwa Kenda nikilau nikijo ngore nanyor yoga ma benkang amore do yakor bayena enkange yetumie nikijo ma benkange enye natii barborosh tukipwai napo kake nikinjoyo orkilikuai beni ngajo kitabaitie ore na mo kitushukunya metu kitum oro kilikuwa notoni ningajo etwiti shibe lototang mheshimiwa gavana mtarajiwa Kenda nikishukunya amuki atapang kumok oleng eramatare kake kitodung'o cholo oing'ua ninye ne ore taata enaidimati yake mheshimiwa Kenda ore na entoki apa nayawua yiok lelo pokira esiana litoning'o na mbaa eramatare meliliwo na pole sore amaje kingila itagorrie nimikingil si aponu enkang' ino amu kitoning'o ajo etukintishipina ore daba igira aing'oruye na igira aing'oruye amero larikoni lang lolarin tomon netu akata kisumbua yiolo na ore te meliliwo na yoshi ake kiata lemur ninye MCA le meliliwo na ore irbarno likineputua literewua itwitiship yiok lorore yabaiki taata yiok lelo pokira tomon na mikiata sina mekiata MCA lang. Ore tenchoto loldapash le Sereria netejo meeta apa enkipirta torrono amu etejo apa kepuo enkang' ana enolarikoni lenye na ina peetudumakinote eyieu apa nkirorot eramatare inakop ormelilet temurua ebunge laa ninye orikito. Kajo loldapai le Sereria naing'ua olosho lolekaiki yiok apa mheshimiwa Kenda oetu enkang' ino tenkara mbaa eramatare kiyieu apa nikiponu peekiimaki eramatare esiasa amu enkata esiasa ena kake kajo nanu itu aikata kisomiti yie kiponu enkang' ino nikipong' apa yie olarikoni lormaasai amu irmaasai apa likitudumutua nikiponu apa enkang' ino nikipong' iyie ore mbaa naatusujutua yiok tesiadi nikining' ajo itagoro oleng itagore nirewaki yiok looti kijanani limikiyiolo tanaa kegira apa alimu mbaa nitejo tanaa kekut nekigira ajoki iyie kitalamari yiok meekure kintoki aponu aitagor iyie ekipuo enetii larikok ong'amaa yiok amu ore enakop naa ketii larikok kumok lememu sinche oltung'ani oimu emilango enye amu ekipuo enetii MCA nikipuo enetii doi irkulikae gavanani oinyototo ajo peelotu alo ayiolou ata looti oshiake tanaa ninche kiyie nikiduare amu kitodua naa ajo miking'amariyie. Ore eponaa ilo kilikuai orpayian ojo Leyiai tenebo lelesho loldapash netejo etaa kepuo aing'oru irkulikae arikok osuja ong'amaa ninche te MCA lenye olelemur meisho ninche utaroto tesiai erikore. Kajo Leyiai temelili ward najoki mheshimiwa sore ene nikitiakita irpayiani wetu apa kiata mbaa nikiata eramatare neeku makosa apa kitaasa peekiponu enkang' ino nitobiko larin 10 olarikoni nitu akata kisumbua yie neeku ore ena olong' nabo nikietuo nilotu ajo makosa kitaasa nekigira ajoki yie pole oleng' amu etaa kintoki aing'oru enikipuo netii larikok ong'amaa yiok leme makosa tenepoi enkang' enye kitejo taata kitoomonoitie kishomo nikitejo sore apa liki yiok inalotunoto nikietuo amu ekipuo enang'amarieki yiok keriki yiok orkarsulai likiata leton emenu ninye yiok aliki yiok enkoitoi nekiim
kaji nanu lelisho anja manyo lelusie keraba tomo yoga boy bashareye kishomo murya uni kishomo ngangwale marima engurakini yogiye nijogala marima kaingoro ntai itunguru yok one eniare kishomo laria nija na kaini kwanu na morwa ana ata isirias lomani nijo monupole tena kibashane kimbashadajo wele mege engel ane ngwasa baliyo ga mure gadol ari wele de neuni ka to no long eda shalungana digitam kempa shadata niruoshi simu hii nikibangani kiyolor kasula yorikizo yote wodi melili la nyako sojitala rito monana ye amidu ekata kimbelekenye yolo yaji ekata kibongari nare yendina konor kasulai pe dumu yo ko lo kasulai da nadamo no lo ngai dara sagi yo ko lo ngama yo wele don to kinaji osotwa na nyonto geteba meta yormen nimiki ade ni ajiji nimi ade ne kala kage ke magi wala don wele do lo wele ba yenili alda so mana no so to wele mana idai mangolo no ko so da ki yini kinda yo to wodi melili be meru yo gangari kitu mitiki yo hiki bone ni ngoru nyugo so da legenda yin so to stop Sidai FM na Jor kulio manenjera isabu genkureti shona gerar bara kole murwolo so kontrolo sa ile kaundi na roka ima dankara kirke klo city mana gera sularene sulakire na rishara na gera shekino lobiro sabo tena lobotolo shon iborotole lo bara kwa ngambuni nke mo city me Kenya Power tene beri kore na lobotolo shobe yejinga kina bae uremesha kole na mpaso no lasrani lang Olomon Eshomo sotuanda yoro tengolong dorma somanye mruolo sokondola sailanarok tenkara kinge ko sitima bana de bekagi tonga unegra urori ni sulagi tenari shatana gra shageno lobiro giro iswajanga jengita di kulejo gi pasaida shebori lebani mile piangare njo yo ngota na nyo tengita ngotongani ingiasa nane mogre jito lelo masai papa aminyi kwa mwiki tiangara iti aloina bae ingori lelo barago segele ngongu ni bisengomo miarubata na duara mararo sitima Kenya Power yetu mogita na no ishwa turuki ngumiano alashe kitu ororia baikile lo Masai ene ngoiti na itaine wala tana dupo ti alina mionne oshote ndumraso itejanga jengite ngor Masai melimuno imeti arashene na beye kinjoro tengomo yole lo Masai ni balia na ale lo monte ngoite na ijana aingwa emuru lo sokon na jankarna Steven na role ne iliang ya tambawoi na ati enewe na tunapa Kenya Power nerona ompaka nenyoreri ne okegera solari kayo kana omonu ajo ore na department e Kenya Power tafadhalini otawaita onaba oinyi borunu apeko sitima petumaki saidia yo na renemeya ya peroni eta enkop na ekidungi yo kera lopenya nakop nikinanga nena wayai amu kegira aitanyamali yo egira arwesh iltung'anak nerwesh inkishu negira apik maisha ang bata kincho ntai ngolongi doropu oleng ingiasa na nikilikwana kilarikok lina luboto lo sheriko lopeny olturumet lolo sailengare naroke naramat pitabaiki lelo Masai mbe maendeleo nisulaki ejinge sipil tombo sitima enkai ramatarake nayau dupoto oldilo munyaktia lo lelo Masai ketii mosiro larikok ogeluno kiata mheshimiwa Nchoe nikiata Kea Naramat ninye orbungei neantanyakaki yiok amu etapalayioki enakop naji Mosiro nimikiyieu naaji nikitoni siyiok enaa iltung'anak okishin toolarikok entaasaki yiok imbaa naijo kuna amu kitanyamalita yiok kuna tokitin ele sitima oleng kiomon ake ntae aajoki emintoki kidoishu sininche yiok metaa mpaka peyie kinyamalu ashu mpaka pee kinchir peetumokini atalenoi yiok egira duo iltung'anak apa otegelishote nikitegelutua ntae naa isidai naaji tenaa iyiolou ajo ketii sininye enakop iltung'anak oyieu netum intokitin naijo nena tawang'ani enkitesheni esidai FM ayaki kulo monto siringiti ile murua lo sokonto lo saile enkare narok tejoki nanu meshak ole nampaso ashe oleng meshak teilo kilikuan ejo irkulie omon inchere kegira orais Uhuru Kenyatta ariki entumo orkioma le Jubilee temurua Sagana kaunti Nyeri entumo ina naitabaitie enkumoyi oltung'anak tenebo larikok oing'ua nkauntini 10 oldonyo Keri Mount Kenya ekerreshitoi orais peishoru eutaroto enye tialo mbaa esiasa nisulaki tena rishata natinyikua engelare kitok tiatua ele osho le Kenya. Sidai FM na Naitabaki lomon Nkorroki Saa Naapishana endama tiatua ipinabo union point imet Sidai FM tolubona Naapishana Rock ipinabo union point ong'uan torkerenket Transmara ntomoni Saa 0.0 kaunti Samburu irumengereshene Sidai FM tenkoitoi online www.sidaifm.co.ke ashe oleng iltung'anak pookin oing'orita kulo omon tenkoitoi Facebook live Johnny Sairowua Soitanai James Elias Saruni Daniel Musanka Koilel tenebo Koriata Junior Olengirongo Anderson Soitanai James orkulega ketung'anak kumok atejo ashe oleng itumore Wampans Oleman kiyaki ndorropu Olomon Saa 7 kaji Vivian Kanoi
Tenkariano sabuk. Tesebara. O tempijan sabugoling. Nkorroki Olomon Saa FM. Kaji nangkana lagaria, namanya naverkedu. Kasha maini ningwa Saa FM. Olomon Saa siro. Kaji ngona spai, nara nilibrale, ani kasama ningwa Saa FM. Namanya naverkedu. Kaji nana no kara jaksho, namanya baringo. Kasama